ama sapenin Impact TV Kuki channel ana vezau se keima joy khongsayen kahin lemove tuni kho Chipinthei Talkshow asom thumle gup channa ena ke holimpi diu chu Kuki society adinga inam chono inam khannu chilama hata hin boipi ama jong khang tha cha hin lai hitabang mi chu hin ama chu hile koi madang hi pon Nagaland a para Hongkong iso piu pau sai bem khongsai hin ama sapenin ama chilai muna hongzalin pathen thangwa otin chule ama sapenin lemna na ne hote kahin lem wes ele ike holim na hi ana pan pai hitin ama sapena dingin nangman na chanchin thu ti chu nang hi koi na hi ya holai ko na nong ko na chule nu le pa te ho min ho so pi te ho min ho them chan hen sai pi thai dio cái bao mình Talkshow công giáo diễn Talkshow chúng ai lâu lệ chỉ Impact TV họ chúng cái bao thu cái phong in cái mình hi lệ xây bem công sai cái bao mình hi lệ ốt có xây công sai hin cái nu hi dim con em công sai hin cái pin nag khu hi ai lệ Sirima village hin ga seeding khan Sirima hi Nagaland adinga khului ta khat hin hobung ki phu do no jong 2014 komin kumza khat thin na kamovin ahile ucha pen pi keiman tule tu hin ucha pasal thum ko movin no me nga ko mo pen dolin ke hi insunga anyo pen ka hi nei ipam le jeng ne hele nang ma chanchin hal kha chen hin saitan hele tu hin na thiam jil na lampang na education lampang hi neu khat nen sai pi thai dio ke hi Nagaland government high school mezifma kana simin chiyo phan in Guwahati province college class 11 apana BA province college Guwahati University akan simin pam le jeng hele golang sai bem na ho he tua na hin nong ke phon na chun Nagaland Sirima na chen he ti chu he taw na hele he chi Sirima na chen naw hi pule pa khanga padan hong chen no hitam hi lo le nang ho khanga padan hong chen pan ham ti jong chen neu khat nen sai thai de ki pa min hi chi thu do ai kapate hi ucha pasalli no me nga ai kapa hi pasalla ani chan ahin kapa hi tua ka chen na khuwa Sirima ai ping ahin in la 1996 achun kapan aina dala tawin tu chan ge hin kapa hi hingen lang dam han lang hele kumsom git wal he ta ahile Sirima ka chen no hi kapa anapina gam ahi ale ke ho jong sentinel rimang thei ta bang dinga hi Sirima kho acheng te alo acheng lui loi hi dinga chu ka hi oe ipam le jengin pa te khanga pat na hong chen no hetai ti chu he ki tawin na ahile che Nagaland na hong chen wa he Nagaland na ki vai po na ho chilanga to ki ba lo na ti dan chu Kuki nam mi te sunga Nagaland na Kuki nam mi te na ki vai po da no neu khat nen sai thai de ham ki pa Nagaland na khun ke hon highest apex body ka neu chu Nagaland na Kuki chate Kuki in PA Kuki in P tai lo wang hi society dang hi eho Kuki zat minin wang khat cha ka nei po win ama ho hi ke ho dingin Kuki in P hi ka khum pi pa hin ka gen theina wan lang ka sat na hi zong an lang khusung weng sung yan lang in sung elo le ki do na ipi zong le amo ko ma hi ke hon kalungel ka sep lawin hi ki paum le jengin Kuki in P makai na noya Kuki in P chu apex body hi ya chi makai na noya na ki vai po he ti jong chen hin saitan ki pa pinom le avena hi le tua nangma chilai muna na hong ki kaulo na pen na ti taute he chi Pengkul society hi ipilungyal na ya
ai lo le hoi langa ko na hong ki pana he chi he na hen phu do ham ti chu nen sei pi thei di hom chom cha ki pao me Bangkul Cultural Society ki ti 2008 coming echi Nagaland Kuki chate hi Hornbill Festival aomi hichi ahin keizong sirima in youth lam kai sirma youth and student organization cultural secretary kan hi hichi cultural secretary ka hi lai ta hi Hornbill Festival 2008 na kan achieving lam hi chikhanga cho Hornbill Festival jo Nagaland a chang zo se indigenous of Nagaland also sin participate ki bolen ala ke ho cho kahung chan kha panin ala Hornbill in ka achieving lam chu lam som ka ki hiluin ai hichini a ka gel do khat chu hichilaya kalam pe na wa appreciation ka mu cho tuni ge nong ka sumil kala movin a hin ki pa tan kala movin ai le ti chun han la jong akisamin han nong akil soin ala Hornbill kalam lai ta owahin Sangit Natak Academy ki ti khat hi government central department akuna angwi cultural troop leader pu ka kimu pino moi Kuki tin ala ke ong kachi in ele amon say chu ke ho I discover 3 days building a hungu ka hi win hele nang ho Kuki te hi nala mu ka vel a quite different ati a hi chu ipida sem til tuni hin su ta lam I tho hele azing ting le khul kon lam I bola ilam chu kitu thailo mo vet dinga chu amo chu every new day chu discover a ball dan ki gel now ho in we have been in 7 days at it 3 days discover ball di chu ni segi kamuta kom ta wi atin ain la zat dang ho lam chu vet wal iti gel hom they are very similar na alam dan chu akibangin achon dan akibang tin ka kom tan ase yun chinya pa na sun ka gelin ka identity hi na ki het lo wa hele koi ma thi mo thei lo de dunia ka chon na ka het lo wa hele jingle thaila ke nong cha na ing ka ting ipi ka hin lam ti kalung in hom hi cha ko na jun ke ong kalungel akisal lele thil tam ta jong kana bolin international NGO nong na kana tongin ale job satisfaction kana nei pon Delhi in Virgin Atlantic flight ground staff in ko min satisfied kai di pun azo nan Delhi a konin office Sangit Natak yan lang ICCR culturals of minister suti connecting visit kabol tu hin phatanti kati phane kaung kile in hi society hi inam sungu tabang chon hoi tradition hi pathinin api oi how blessed we are iti ivang phanom chizin hichi India kati epoi vanoi le senin ka rich culturally hehentia Bangkul society hi ka he ichon now kathimi ka he katin ai punna ahin la thuchi na sei chu igun chu pu le lampi au meti hi ke manjong kata sata ka kanezin ka to khai ni zia chu lunglut ta chi kain ma puizing ai ki pam le jengin khang tha cha hina lai jong le chun inam piwa dinga inam chonu inam khano mi hola anga ta lang dinga nong ki pi do na te ho lenin chule mi pi ho ko ma ngai dam ka thum nom na khat chu amasan pu sai bem golang sai bem hi ama he koi ham ti chu hoi tain kana phong do pon tu hin vel sai ki leng golang sai bem hi Bangkul Cultural Society kiti kiloi khom na nam e ho ku kite nam khan kho adinga nam khan kho gial kho khan to na ding nga kho sa pan ha ta hin la a hin chi society adinga hi ama hi director he ti jong chu avela mi pi ho ko ma ka hin phon do ngai dam ka hin thu mi hi a hi le golang sai bem i kheu na chu tham khat ga anung chi kit ta di le hen chi Bangkul Society an hong lut masang ti le hen nang ma khang tha hin khuwa chu Nagaland an om na a hi Kuki te society adinga hi chi Bangkul Society na hin phudo masanga hi APP lama nana ki PM ti jong chini khat nan sai thai da ki pa me class 9 ka kai rahi Sirma Youth and Student Organization lam kai kai popane pathin lung se nen lekha en ki semi
pama lekha Chipinthei aki phane Guwahati ka chi kitle Guwahati no Kuki student organization Guwahati games and sports secretary kan pokin ahile tunwang ki chol tan te ka tim ken jong lekha ki sima me his determination elon tu bo na to ding ki holding it ante ka tin a kho che in lang ka chi le Kuki student organization cultural secretary kan pon ichi cultural secretary ka po na wachun might be 5 times tabang he Hornbill festival in Hornbill festival ahi kum se la ho ki chi ahi a ho ki chi na achun cultural secretary kain kamo po na hi chen ke mata an kapuizi in staying la ga saying in Dudalsan Guwahati hi cho jong e ho namchon hai plate lam jong kang na bolwin staying la ga saying in Republic Day ho bang independent ho bang le independent day ho bang le ke ho ko naw ke ho native town na khon mezif ma khon participate kana bo jiwin staying la Kuki student organization a jong hi pana thei chanen kana pa in staying la lamkai hi na ahi society a emi society a hi I beng pu hi agi wala wang ki pu lo di ke man ka beng pu ai lo le ka beng pu ka ki pu zo kham ka ki pu ngai chiting le tunia hi lamkai hi na wa hi izo kham be ma lamkai pan ding meeting in wang ka ti pu kalung lai na the be a lamkai ka pan the ngai ti ke ma experience ai cha chu the kham khamin Kuki student organization in jong part kana la jingin tu am bana jong dam na kanei ale kanam dinga ka pan lo le koi dinga pang niam ti chu tunin ka sei ne ki pam le jengin khangdong chan hi laya pada Kuki nam pia dinga hong ki pido a lam kai pan mun chu hin tu jing khat na hin cha ko na chu na phat te ho chu nam pi nam ma dinga na hin pi do a nam pi chon dan te ho machal na dinga na hin pi do ho chu kitil kho ta hin ke ho khang tha te ho dang dinga jong avelin na chunga ki pa thu kan sai kin ne hele tu hin na pengkul society chun hung tha lut kit tal hen na he chi pengkul society ki ti hi mi tam pi jong ke yong kalung boyen na bida pengkul society ki sa ham ti chong chan hen sai pi ki thai diu ki pa on pengkul ki ti e ho it's on na wai instrumental tu lai khan sei le cultural music instrumental la chi pengkul hi apoi modan hi lom hlang inei ting jong le pengkul agin te le vai ke pat phat ai lo le vai hai phat ti khusunga tu se ai lo le thil phalo om jong le pengkul agin ai le pengkul gin chu khomiten is a so ke le hi pengkul ka sa na pi hi kanam hi banga cultural rich kanai hi pengkul gin mizo se aza bang ka cultural rich ai lo traditional hoita kanai ho hi mi hin za so ke hen tina pengkul mu agin akithong bangin kazat ka chan ai lo le ka traditional hi a hoi no hi van noi mi hen mute hen tin ai ke man pengkul cultural hi ka sa ai ki pam le jengin pengkul chu pida society mina chu pengkul hung ki sa ham ti chu ki chi ta in hen thil chen tan a hele he chi pengkul society a he ipi ti dan chu ipilam dola la lang lam lam a helo le musical instrument lang hoi chi ipi lang na boi pi ham ti jong chun na hen sai bia thai de ke pa on lampi hi ka zo na chu khat le ka zo dam ka ti le 2016 na ka hin boi pi pa nai Tata Steel TSRD in somewhat chu hindi gathering ti nai hichilaya chu 27th tribals of Indian kiti Jamshedpur Tata Steel and Kagachi ahile chi Tata Steel Kagachi in lam ka bolowin ahile lam khan bolowin
chỉ zole kun kiti khat lam khan bol hi chi a hi lam folk dance kan bol folk dance ka bol zo wa hin kalung hi anom te pol ken tu le tu a hi kaga gel khat hi ka ki patna chu folk dance a hi lama hi dance ti a hi lungel kana nen a hi le tu a hin ka experience dana hin pathin nung se na zalen folk dance ke se hi lovin folk dance folk song indigenous games stingle a ho living styles of the Kuki people it's on danui I lo le iti ho sauvam ka department tidam society penkul department ka hau che jeng ni ai tu ai lam ke se jong ai pon pathinin mabana e puya le document jong hi kinai the yan lang hilati hi kalungel sena tu le tu a ka main focus ka ball pen lang indigenous games e ho indigenous games to people in ka gelen ichi focus ka ha ball pen hin sustain la ethnic food ini dano dum phol kitio na tuibu kitio koi man anei jong elo cho ta bang ong ko promote ha ball ding ne de ka tina jong ai pon e ho thili inei pau antique thil kiti hi sanadang ka sanga jong value zo na ya chi hi ka ha gel ho lai ta ai ipam le jengin hele Chipinthei society no ya nang le na to khom pi hon chi music lang se hello le lam lang se hello in hello le games lang se ke chep goal se lang se hello in hi cho zo si cho agoma ahung ki gop teng le bo chun inam chon inam khanu cho hung thling ji hin na he ja chon na hon jong he tia tam pi na hen boi piu chu ki pam le jengin a hele to indigenous game ki tile e ho pule pa te khang la ya pa da e ki chep goal se ho jong na hen pha zamin hi cho hi tham khat na hen win pha thai dam ki chip na ti ho indigenous games hi them chakhat e ho ki chep e na ho khai na hornbill lakhun festival lakhun folk tel long athome folk to sim long athome indigenous games and both thing kalung na ji e hon zo indigenous game tam ta ne hechi dunia ka ga sei no me kaneu lai la hi indigenous games hi khusunga mi tam tan khang tha on zo he de e ha ki chat pe ne ping peng sai lu keng chang nu chang pa sai lu keng ti ai le amining hi kalung adong thimin ala ke yong in do the te se ho te kan do ale ping peng se la koi chang nu chang pa se la koi agila matu mata khot ki nga sai ha ko koi chu koi khot am zo ti ya hin ai la chilaya khusunga thong jeng jong ai lo le midang nong tam ta an ti chona ke amasa ping peng sai lu keng anati hi cho chu thong jeng jong a ne ki so oile vitamin e hi lom ti ke le ke question kana ke bolen na ya chu dunia hi chi khat a instinct na gulo kilam tang gulo kilam hi cho bang jong hi i bola hele hoi ta ai staying le ne corporate ti dam ne laute to anaki chep nawa ai pu pa the ta sima kagala thing sat koi nahi ke na pu so kol kai i pi thing na sat hai mo ti thing sai thing sagule thing sai so ti so ala thela te chun atu sima cho iki chep nawa cho na cha te i zat hai mo han ti chunga asile noya nel di zat ti al na cha te el bai khat be nei pi lo dam ti ai la chate khat be ni pi lo ram ti chu mi pa chun alen tim pa chu akong akitu ane open pa akong akitu ai la thila apang pa chun a chate ano pen chu akikai do zin tabanga pelo ti aba mi som ni tabang som tum tabang mi no akigol alen pen pan hitia anan wanga chu hilanga vel do tabang ho jong o min na steng la kang ka kang chu kiti sakol tui po kiti obangi tam ta hi ine zumi i cho hi tu le tu khanga khang tha te la ai ki podo han lang ti hi ke lungel ai pam le jengin to na hin min pha ho chu bang ka chu ke ta jong kana ki chip kha
ki chip goal se hi zen kalung jong hal jap jengin ki pawmin hi chalai na hunga chitabang ithil lui ho na hin sai do ho hi ki pawm ta hin ele to pengkul society na hin bolwa ko na hi hoi lai gam ma chu to pan nagala kha ta awam ti ho jong chen yaw khat na hin sai thai de 2016 achun sambat Tara Steel Department no jain kagalamo kaung kile masango hin any justice in Kumargat no ne Tripura district ngahin Tripura gaman ay solorin chichu discover Northeast song ativin tingla in other hand nacho Northeast festival jong ativin hichilay yung chun kagalamo wi ale kaung kile wi 2016 back at 2017 at Pankul Society men in jong Kohima radio station in jong la kohila hohi izadam khat ka khumovi so ting la governor birthday 87 governor birthday chen chi tu le tu Nagaland governor pahi state izadam khat apu zi chen chi state na hungzo se chu Manipur state ahin Arunachal ahin Nagaland achu Pankul ho kahiwi chi Rasbawan Kohima ahun hulkun lam cha kana thowi nahi so ting la 2017 December November tha chun Adi Mahatsaf Delhi hat aine ahun Tribes of India te hin Adi Mahatsaf ati ala hi chasun platform ka hole lam ding platform ka hole chances an rom thimin ahin la lam kyo se chu hilo de ti ka gyazin ethnic food nahi Nagaland kota ka delhi nahi la Nagaland kota chu kamuzo pon mi to ka kichun ahin la ti yong yam kain muin Adi Mahatsaf aine delhi hat na chun 15 days eho ethnic food sizo po dalgo po kitio ankam thu kitio hi preservation promote na tabangahin 15 days chi delhi hat ni kan honoin sting la chi delhi hat kachi wachun til hat la sai bala ministries of cultural him every night the program I mean chi lam abol ji na hi lam ho ka thang hung sikha ai la coordinator chu ka hol in ai la Ministries of Culture and Ajay Gupta kiti kha ano men ala sir kino troop kanazing ai ma tu chung kong nahi ethnic food preserve abo promote bola hung kai boy katin ala ma to kongkyo ni le ama chi 2017 apana kongkyo wan so recently last month chen NC JCC kiti North Cultural Zone Central Council kiti North India says Delhi, UP, MP, kitio la hun amma hin impanelment in bole. Jong so ka advantage ka din. Staying le, it is an anikichi in Tukum recently last month July 29 achun NCP na National Centers of Performing Arts. Jimona hin 54 tribals all India participate ka bolin ala Pankul minachin nunga ni golang ni kachibin ala amahon ai say chu musical instrument atin ala ke hong sun thei kham in go sam them lai dapi pay pit kapun ala hi chu kalhuno mo chun so bolwin atin he so ka ga bol ala time to 15 minutes alai ala it's a time to NCP akamuzo 25 minutes bo onito overall all the tribes of India tiram all the tribals of India ni as 25 minutes ala ke wa 15 minutes lang so ke wa jun ka ki bol kha phan wen ala kan kat no win da pi ka vo win la koila folk song khat ka sa win
ke ho hin da pi ka wo win war cry ka sama win li ha chi ka ke pat ne yan lang ka ki chai diang le hi che bi la hi ki chai thei lo ki pan thei lo ka hi chi chu ka han bol win minute som ni le nga chun minute sigi man ki te chan kan mangi la sin ka pay pi ka mu no win exactly sagol pay khai ta bang cho id pon ni jong le mi li cha ka hi wang khong jong ka ke vo win pay pi jong ka mun ka keng ka khai win a chi chu a hin tua ila se ho chu ke pankul performance as a group performance a hin sting le chi lai ka ga sei na hi Nagaland ka yu chang hom pi hoi associate member tam ta ka ne dunia laya ko hung to no jong hi ka khua ka youth and student organization no morally mentality support a boli hausan jong support a boli ka khua ka youth chan hom pi mi tam ta associate member ka ne ji sting la Kuki student organization Nagaland ho zo se jong support a boli morally to hi amo support jala chu hidabang platform munchom chom Jamshedpur Tata Nagar na jo munchom chomi kana bol win dunia ka ga che throwback ga bol le Kuki student organization ka youth chan champion support ai bola ala katsen na ka khu ka youth and student organization no support ai bil ai dunia ka experience hello le ka journey ka ga sei the staying le came a private individual in pankul min cho ai nan na last 2017 is IOFC initiative of change kitia hin Pune Pansgani Pune achun ka chiwin ichilaya chu topic khat hi kana sei cultural dissolution yang kana sei cultural dissolution achun disadvantage achun cause of factors achun modernize civilization westernization no kana say cause of factor ala disadvantage achun mobile gaming ngahi indigenous games respective data stealing promotable the hilo ham ti kana say do ha in chunga cha e ho living styles of the tribal in chenda ho no ke khel town even ho jong ke khel town jo tam ta kana say jong chu indigenous game promote jong kana say ai le hiju ki chai za hin north is somewhat gathering ka tv north is a somewhat kiti khat north is sung si ai tata still tem organize bowling 109 na members si Guwahati still programming ka ki home hichi azong hichi topic ma mai e say sakit na cultural dissolution ti group discussion in group 15 members of group kanajin each out to ka say kit na ito bang into chi kema individual kana chi na jong tamta amin ka changse ka chi jong la pankul min a zi ya chu tu ka journey ka say na chu hichan chu he ipam le jengin na bol do ho na to do ho hilo le na chi na ho na hen sai chu angai se se enjong ka ngai se se jong chun ka tha nom le jengin na hen bol do ho na hen to do ho chu ki pa pi nom le jengin na avialin na chunga nang le pankul society chunga Kuki channel impact tv Kuki channel tha khialin ke man na chungu wa ki pa thu kan sai ki ne ai le golang sai bem ikho na jong hi ahung sot jap tan chom khat break ana la hetin break zo le ina ki tha ho ki hete mi pi te ho tu ni kho Chipinthei Talkshow som thum le gup chan na golang sai bem to ina ki ho naw chu tu hin break chom khat ana law hetin break zo le hong ki tha ho ki diu hi
chom khat break in a la tawin tu hin golang sai bem director Pengkul society to kyolim na cho na ban zo mo hite hele golang sai bem e ki na jang break chom khat na lan tu hin e hong ki tha mu to ki tan avelin studio ka hin le me abana zoa in a sai games lang ho chu ga tha lut kit len hichi indigenous game ti taw te ki chip goal se ho hi masanga chu tampi na neu hin a hin la tua khang tha te hin i hai mil gam tawin a he jong chu tham khat nan te jong le ki chip kha lo i bol kha lo pharwa chen he gam ta povin he chi piti ki bol le i ho gol lui thil ho hi mang lo in thei dem game so hi hen lang ai lo lam ho hen lang pi jong le cho chu iti ki chin jing thei dem ti chu nang ma experience a ko na jong lunggel tham khat na nei te din chu neu khat nen sai pi thei dem Nagaland apa na hong kahi ze Kuki student organization hon lam hi every unit ti lam every village hi lam kapi zewin conference kanai ting le lam competition kana bol zewin sting le ningkum kumasa chun chawangul si ano ma chun su tum kho kite kiti ho kang chung ka bol Kuki student organization conduct na bol chi e ho ga setting Manipur context in chawang kut in izwe kyon zo mim kut kan izwe ale hichi mim kut elo chawang kut ting na hin lam kyo se hit lo indigenous games folk song folk tale i folk to sim ho lindo te u cha ho bang as sorts of dramas I thought here I lo le kichep ho bang hin po kho moi tin bit form khan in tho le wan chong chu mi tam ta khang thau na he be ni teng la lakoi la chong very important kha de che lakoi la ka sei lai zin them khat experience ka sei Sambat 2016 achun first album of Indian tribal achievement hicha hin Kolkata film industry for sound engineering visit and ball I mean ke ho chu Tata Steel Tata Nagara kahi ji wachun and visit na wachun mi ho chu singer and dong I mean I'll say for example ka naga asama kana raba tribe ho bang chu singer chu khat anei ji land on dol ke ho phari phana chun ko ham singer ai ti ke ho ka ting lan ti ka bon cha singer kai ve ka ti la ati ka bon cha singer kai ka ti ai la khat sa la ti ke hon jong la koi la me kuta te ka ti kai chom cha ka sa la et ji chu ke ho la and ti ken kana sei cha folk song ki ti hi mi khat mi ni na sa chu angi sa mo wang ai poi angai na lim po ke ho hin tonic sulfa kanai masangwa hichi folk song kana sa uin na kai jang kai te api a song gitio in nei hi chozong explanation ka bol highlight ji folk song achun studio in a puizowin alle studio ka chi kinole music atikin and kyon pay pit ka ga mut kin chichu ka hol ha atikin ai ka sei na lo chu tabang rich cultural in zo hina mi hin eke papi ani ho wa iki pa thei pu ani ho hi iki het pon I value inei pau hi value iki het pon ti keima experience ta kana to ka na ya chu singer jong I bon cha wa hi thei zui la jong isa thei zui la koi la jong isa thei so ke ya chu tunia indigenous games ga ti ji tham khat ka ga sei na lo chu experience ka ga sei na hin chi la koi la jong kana sawin ti tabang banga chu film in Bengali film industry jong Kolkata apana hai sound record abo lawin na tabang chu ke ma experience e dias ka ga sir ki pam le jengin Nagaland na bol chu hoi le jengin na KSO in agon na noya hitia ki chep goal se ho promote bol na ki chep jiwa elo le la le lam ho jang ki te na na neu chu thil phata hin hi thaile chalaya Manipura jong chawang kut ho ki bolin hilo le KSO in kumsi le
venga sports ball jin na ki chep goal se phat jo pha jong la khona hi thaile volleyball football ho hi mi ki chep go hi na ho hi pon i ho jong hi cho jong se ki ball daw te chu akiti thai poina e thanop naw hin ai le cho se se chu hi lovin kang chong kap hi lo le pp adang thili nei ho jong indigenous game nei ho chu ki ball ji le hoi le ente ti jong chu nang experience a ko na mo do thai hen ki pam le jeng ai le to la chom khat mim kut lai din ka ta sanin na experience a na hen sa chu chu ken jong ka ngai no mi pi te ngai nom de ka ta sanin chom khat nen sa pi thai de hang last team lami wang cho kai po na ai la folk song chu ka tha num kha ne men ku tao te zo mim le ya hu va lom lo me em ku tao te zo mim le ya mem ku tao te zo mim le ya hu va lom lo mem asen na ding tum song ka ho ka chunga thimu chem bangin choi zo em na thiam le jeng ngai zo ngai le jeng ken ban hi bangai ngai ka sa la khang la ya ana sa jing ho chu alung jong hal vintin ki pa diu ka ta sanin je chun na nang ma chunga velen ki pa thu khain sai ki ne ai le koisana ban chal le hen to hi chi penkul society tia na hen bolo he government hi lo le organization koi to ki khot job na ti taw te na ki gui job na nei wam na na to khom wam ti jong sin neu khat nen sai thai da 2016 na chun ka se bale tu ni ge hin Tata Steel TSRD department in na EP festival yan lang EP tribal song island EP zong la among the commentary simting lawin ke hi pankul hoi e hai mil khapowi staying la sang any ZCC hin eina delo sailing hoilo di hin na maybe I'm a Kuki chẳng số yung hi mai thein te na hay là any just si yung ina dei lo hin sangit na ta Delhi I cannot see in secretary no ko mai so madam nang ko ma ko hong he kati ipyam ti hoya ko na nan te la far away from Nagaland na pa na hong kai kati ale pi ngai cha hong nam te la I do have a very rich culture kay mon cultural rich bang kanaya na the thing is that if I don't have a platform to expose nah kanati alam mo sun ay ni just si ko mana chiam I have been so many times nah living away ka chi impanelment ka bozi po anything ala alung hangin madam no sun phone bol ibidinga na corridor ami nga platform na pilo mati ka ke on ke no ka YouTube link ho tam ta kan na pin YouTube link cho wildlife ho in anabolo in icho jo kan na pin mas kan na pin ama in kalun ka en any za sya ko nan ko long in Mr. Khong sai ne email ID kan ai chai thank you email ID gang chan ka ga thon in panelment form in pin amon a bol bong so ken in panel form cho in ka fill up in scanning ka bol ka le thot kin to hi ta any za sya jong ka organization in panelment hin stainless sangit natak academy which is on in works kanazing recently got in meeting kanazing staying let to enjoy ka say NCZCC not cultural chozong hin empanelment registration jong in petawin ka main focus ka main target ICCR Indian cultural council relationship akiti hicha empanelment boarding kati in ke hi kalung lut bo hin imacha hi akinai pon amon angai chana 35 minutes of video 18 ala 35 minutes video zong ka ki sim zo lo hin na pathenin pha sa len ki sim gating amo ain ka profile ong ki pi lo ning gating amo o chi department hin chi department ko mai
impanelment hi di kadoi le ka tu pen azi chu piam ti ale India ke se upon about na zong platform api ti hi kana za ji a hi chai si a target ka bo hin stay to hin Ministries of Art and Culture no in zong Ajay Gupta Sir Ajay Gupta lung sek na til tam ta bol ding jong Canadian still Tribes of India no jin jong food stall long hi hoilain jong le chances ka nei the ding hin chi ai tu food stall ho bang jong hi Mumbai Delhi jo hi ahung phat le information ekip busy in ke bo hin de bang phat ka pi thei lo to bo enjoy platform a kinai in pathin nin engai lu nin na pathin ka ko ma din zin performance ka bolong le we the cookies every time best of the best guys even appreciation expectation mean any even it's just kema bol thewang ipun pathin inam hi engai lovin tabang thilel go lu chan hoi ta ipi ui sanadang ka sangin jong avelu eti hi tha ka sei non ki ne pam le azengin society chom to jong na ki khot job thu iza ole ki pa jong ki pa pi jong no min ele na to do na tham do ho jong chu mi te ho anga na ta lang chu nang ma ding keu se helowa nanam nazat Kuki adinga na pan la na ho alenin je chen na velin na chunga ki pa thu kan phong en hele tu chan ge hena thu se hin se en hele ke yong ka chim pon mi pi ho nga chim ding ka ta san pon na hele tu chan ge ya na hen to do na hen bol do hi chom khat video clip mi na view hete na mi pi te ho tu chun a thu se ni sai ven hele e chim lo diu ka ta sanin ipi na hele golang sai bem to Pengkul society in ichana panala hoi lai lai panala ham ti chu tu hin video clip chom cha na view hete Cultivation, we have to sound like oh, oh, oh. Golang sai bem le Pengkul society in mun chom choma pan na anala na ho chu evetawin tu hin ke holim na chu anaban jom ki no hetia golang sai bem nang le na society kiloi khom na Pengkul society in na bol do ho na to do ho chu video clip ma hin vet a konin thil tampi mun chom choma na hin bol do ho chu ki mutan hi chi ho zalin avelin na chunga ki pa thu ka hin phong ki ne ai le tu hin question thu do aban chal le hen to Pengkul society hin thil tampi jong chen hin bol do tawin mabana jong to gon na nei deu ta sanu min hele mabana ipp bol dinga to gon na neu wam ti chen neu khat nen sai ki thai de ke pa min hi chi to gon hi indigenous games se kana sai na indigenous games khat ai stay la appoint mo ta khana ke ge e ho traditional attire in ei pau hi copyright ki nei the han la indigenous game on copyright ki nei the han la
cho tiếng lại folk dance ho jong copyright ki nei the hen la khu isa khu iti hun ki sa nam ni cho jong eon tradition practice bol hi cho to bang jong athan document elam copyright ki nei hen lang la tua ga se ding mal chapong ko eo ai tua hin min document anei zin mi ai sei tho document sei tho igo hu hi thei lo ke ai he iti wa la tu ne document copy i bol lo ke an je kalungel bo hin na ka tu bo hin i ma cha jong ka nei zo de pen bo long ka bol zo lo mai then a hin la ke Kuki nam pi te hin hi che gel ho te ilam ho i von ho i chen dan i khan dan i ne dan ho ko copyright elo document i bol pa i gei sang wa tai azichu ke hinagale na pana hung kai land of the festival ati win na gaten amo kon copyright a bol je wa amo hi min video an ya document an ting le koi mana chu thei lo tunia ep ka het hi lo wa le ep copyright in yo ke ya tia pon ho west ko ho na which ya ai atupi pe na ka ge document hi ki bol han la so ting le kalung tu bia alenzi in kazol lo wa e ho antique thil hoi zubel na hi cho ta bang ai lo la thei tui thei ki toi tam ta mi he lo du ta hi cho bang jong a thain hol na thei zin ki hol hen lang som in inazon e ho chu hat iti pau di lo som in ki tian i som in hin cho ki koi hen lang mi zo sin e happy wen lang hi cho jong e kalung ge lai sting le tham khat growth dem in ga kisel narrow dem in kisel la nakale na wang khu i chan game khan the lo mai the Manipur ai exat MLA minister in ai contractor in ai officer in ai Manipur ai saying ai Kuki heritage song ki nei the na tu chung jun kain gel la sam khan in Kuki heritage ki nei hen lang mi zo sin festival ni on live ki mang han lang Kuki student organization in jong program ni live ki mang han lang ai ma inu chu i som inu chu abi in som in ki nei hen lang thit meng tin ki bor han la hi chi chu ban noi na e hen na diwti hin na ala ma bana tu le tu ka kalungel hi pathinin pha sa ala e cho generally ke ngai sang dan bankul society in ka gel lo tuwa ma bana hi ethnic food dong i promote ha bol ding sizo po dolgo po na chang ala metam ki hon ki tia sathin to thing ki go I2 C2 ankam thu ngen hi cho ta bang promote ha bol ki bol han lang mi hin e la pi da le ko ti chang hi bang thil lu ine je mi hin e la pi ni mang kanum pon na an la ke no lo a jo ka chang sa i ma ka bol di jong ka bol do thei di jong ai de pon di chen hi che khang tha ten i ge lo wa hi i tilam sanga ai chi agan na thei bang e bol ni wa ke lung gel chu khang tha ten jong he thi men la na chi hi e ho nam sung ning de na ta bang chu ka sen chi chu ka lung ge lai ki pam le zengin hen sai yong cho ti ma zengin na tu ni hin copyright tile i hon mila a chi ki ho he ti vet sa na thei mai nei lo je ovin inam chon inam khan jong ai lo le inam jam ho i pon jam ho ai lo le hi ho chao jong neu cha ga sai dinga chu chao bil ba ki ti ho ge in min ke a he ti le amwa dan chun om tan na mon mi pil a vet sa thei hi lo le chi ke ho a hi na chi asa hi he hi lo le proof he ti tabang amon anei phat wa chun chi chu amwa dan ne ki so tan chu tabang hi i hla sam naw hin ai le to na hin sai ho chu abon che ke na di so ke in ai le chu ho hi tu hin ipiti bol leo hen i ho ipiti inam jam inam chon no hi lo le i ho dinga ne la cha langa hi han lang lo le ki chep gol se langa hi jong le hi cho zo se hi i ho ni piti bol leo hen mi pi la hen
iho mong hi na chu hung ki choi sangin te tia iho ipiti promote ki bolle tia na ge lam chong chineu khat nan Kuki in pi en lang ke so ri zok na function in a ting lew iho traditional food practice ha bowling ki ball han la na for example chawang kut elon mim kut kanai ting la zat loilo gol gas ngo jong khu hotel elo le chi catering ho bang jong hi e ho nam mo mo ngai e festival ni be le chi ne wi tin na ti kalungian sting le e festival ni be le I chon now I von ho hi podo ustin sting na chi nan se lai tain atil khat kalung na mi Sunday ni le Delhi Mumbai chi le chun thang si dum tai isu pi ho koi dang brothers naga ho posolo no west coast ki ovi mirza kai the wi na e ho nam mo mo iti te yo no me hon kham tang I ve wa ave wa no me ho le I ve sa wi ikipa je ma ale no me hon achum ave ale phun loi om ki le a chiong chu hilo di do le tunia ka ge le boy tong sangkhol inei zari hi chi wang boy tong ai pon na west coast in chi tu tha ki se mi I boy tong sangkhol le ong gil zak ai kai pi mo pu chua west coast ka nei jong gil zak kai pi mo pu tu ni hin I tradition I von na hin attire pathin hi ki ho thei tale ho in kai na khang tha hon chi bol lo hite chi ta bang hi ho in kai na hin bol lewen min jong ha hen in ti ting le mass compulsory ta bang ki yel hen lang ho in kai si ta bang ki bon hen lang le yo zo posalo chu 21st century hi je chun kai pleng wang chu cheng thei po wen na cho ya chun west coast be hi ho in kai ki kai pi hi chun chu ho dinga promote khan en ka yele sting le tu a hi chapang ke sanga neo chapang neo cho 4-5 years so hi khang tha ten hilding hile ipi il ta di bom ti ke ong kalung dong to ke yong ka thim de lo he na kalung lut mana ka het bo hi hi indigenous games kana se chu inzo ga aloi lut kit le chapang on kapu kapa ke ho ki chat beti ave theina dinga copyright chi nei ngai kho mo mong ka sai chapang ve nga khosunga ke kho ma I ho ki chat ki chin ta lo na ya ai chi atha be a copyright nei mong ding chapang khan in e ke ho ki chat ni ti a het to Manipur region channel tam ta tan ai na ke ve the VCD CD khang ai ta na tu la I cho I mean aga ve the ding ti a festival ho ting le indigenous games also promote bol ting na I bol te chan I piham chi bol te Delhi Mumbai kachi le pai pe ka ki ko pai pe ka ki ko in comparison ka ko in ka phone ka ko in na pai pe ki so ki se e pu pa te ngama na na man na to ai nga lo pha ni ka chon na hin chong city a ka pu mo ai poitin pai pe ka ki po city in ka no tan ka wa na min ai do ala if you have the traditionally practice na kapu kapa in back na ko ngai lo in tua he ke education la kong lu na khang 24th century hi ai I che ka ga kon ke ho chu chin pai pe hi tua ka ti ka sei ji cho bang jong hi atha be ho lai zo na nam inam von hi choi sang ngoi te na khang ta te di Delhi Mumbai metropolitan city or in lesit chong ai lo na ta lo na kai peleng ngong khat be cheng mo apon kai peleng ka cheng in boy tong ka kya in tribals of India la in ka hole min mai ngong ka ki tu ji na chi ka kanam bon in wang ka ki pa in ka za cha pe pon jian I chi promote bon na linga tunia ke sei ma ngai po khang tha yu doi nang le ke I bon cha pa ni la diwa promote I bo sei we chances in ai we ti ka kalung ge lai ki pam le zengin hen sai ho jong cho ti thai le zengin na tu lai khanga he I ho hen Kuki nam mi pi te ho he I ho sa lo ti de ham he lo le iza chat biu ham ti za ti wang cha ki he pon hi jong le inam jemo hi mila mo a do he lo le jilja kai na to an hen sai banga che dunga ki mang be se lo na I ho hen ipini le ni man ham ti jong he ke thai pon he le he cho ta bang he
ichile valiana wa jong hi thei chani inam jem ho hi mango tin e lo le jilja kai pha no jong le inam wanu boy tong ho chula ki bol thei lo hi tan to ai nei west court ho be he kya han lang le mi te ang sunga jong je chiu ku ki te je phe a hi e ti chu amon jong hen he deu hen na chu na hen sai ho jong chu di le jengin ki pam ki nin a velen a hi le tu hen nang ma he ku Nagaland a para Kuki nam hi jong le chen Nagaland a pat hong nei ji chen Nagaland a he civil society a ki vai po na chu khat chu apex body chu Kuki in pi he na ti tan na ele student body langa ki vai po na he tabang bang umam hilo le ipiti na ki man cha wan tiang san neu khat nen sai thai de hi chi Nagaland a student body langa ki vai po Kuki student organization tai lo ke on civil society ka nei po na Kuki student organization tai lo felicitation student felicitation an lang ke panian lang klase ni yang la koi ma civil society program possible thai lo Kuki student organization tai lo win achanga society organized body acceptable lo ke hon Kuki student organization hi Nagaland hin ka headquarter hi Athebung parent district hin chila khon office ka nei jawin Kuki in pizong chila khon for office ka nei jawin nu te ke loi khom ke an ke jong la khon office ka nei jawin stele Kuki tribal court no la office ka nei jawin Nagaland na khu ke so khu lamkai khat bo ka nei jawin confusion imacha ompon for example ka khu ga seleng sirima khu nunga bulang tam thim ta kai kholen chu kai ta ala ke khon ke so branch a kai zewin sirima youth and student organization ka ti ala Dimapura student tam ta mo khun Kuki student Dimapur union ka ti branch song kanai di provin ke on office khat kanai zewin ke so lam kai jong khat kanai zewin Kuki in pizong tabang sun civil society dangin imacha host about pun ke ho deng ka supreme court na chu tribal court dei Kuki in pi ke ho deng alin pe nai Nagaland na civil society dang imacha to go nong acceptable hello ding Kuki in pi le ke so to ke ne o ke me tai lo ai na tabang cho ai case o headquarter tilang office ho Athebung mu nei ka ina pana ka chi di cho might be 60 or 70 kilometers ai ma khat bo ka de na Kuki student organization ba Kuki po bin al hang jong ka ki pu di po ke ho hi Dimapur district ka hi wa ma e chilang branch oti om di po overall Kuki students or Kuki student in Nagaland in ki po bin Kohima district achomin parent district achomin Kohima azong Kuki student organization Nagaland in ka moving district chom mi banga chun Kohima district Kohima KSO ti jong om branch om de po ke ho chu khat bo wa na ki pote kai ki pam le jengen na ki vai po na jong ki tup ta ke so se sia ki vai po na hevin chu ki pa pium ta ne hevin jong chu ki zui che thele wang jen thil phata hi na ai le golang sai be ki ho na jong chu I ki ho na no je chon ken jong pha chilam kan he ta pon he jong le a chai na lam chon na he ta na tu hen a chai na pending in to ai ki ho na tabang platform ti chu impact tv Kuki channel no ya he chi tabang platform ki nei hi Kuki sunga dinga itabangin thilpha chom he na tiam he lo la cha ko na jong he nam chon dan nam khan dan itabangin ki machal pi thain te ta na gelam jong jeniaw khat nen sai pi thai le ki pa ta ha tu ni hin impact nin ko mo le ni na kal ka hu lim na chu koi tamam khat no dei jin tim koi tamam khat no dei mo nan te a hil la thil ki bol do ki ti hoi Kuki chabang impact channel ini hoi itilam sanga support bol thiam tabang hi tulai social media khang ai than man dunia hi ke yong first time in tabang di chu zadang hol a elong le mun chom ke holim ton he ma Kuki impact channel en able ke ding azong
dunia interview nei la ai kami na kaya to bang ka gel chi impact ke chi ya khang tha te hi chi itilanga to so the ham na mo corporate bol na mo idea ka nei de po ai on viewer ho hin tabang inei hoi khat la khat iki so to no inam ma chang na hin na hyong le tabang impact channel hi society dinga khan to ta hi steng la ma banin jong dunia hi ke e ho mana ka se po dunia hi i boy na ho jong chi ho ain ki sei te hen lang de bit jong ki nei te ta i society hin na athu ki na hen lang nang le ke ki na da ikina lo le thil phang do pon na dunia hi ikina lo le thudi ung do lo de kina hi tin thudi ung so ung do sa de ke thu le hi pon nang thu le hi pon de adi ba chu zui le tabang platform impact channel hong do hi na ke pa steng le khang tha ka chan hom pi ho dunia cultural preservation ka ti chu ke ma bol ke se po dunia nang zong iti ka cultural hi ka identity hi ka kon na hi hoila ya ko na iti ipi akapan theidam ti ke gyal la chu ipan na chi de na a bol the ho apan le a lane ho ho apan na lane in ting ke tabang amo ima hello ho apan na neo chai ding na hi a chu dunia hi impact te chungin avel ke pa tu ka se tabang platform ka ga nei jin kalunggel na ka he e ka ti apon thei kham lunggel ho lung na chemin ka holim the na steng la viewer so zo chunga jong tabang holim na ho hi ve jinguting ki ma so jing lawan inam sungin jong step khat ong kalbe de ti na impact Kuki impact channel chunga aveli ki patu ka se ka ki pai ki pam le jengen nang jong phat man tam ta Nagalena pada na honga na chilai thil bolding to ding jong chu na hen sei ma bong chun tam pi na nei hi jong le so zo si chu na hen dal ha he chalai muna kyaulim thai dinga na hong je in na chunga velin ki pa thu kan phongin chule masanga na to gonu bolding to dinga na tu zo seo jong pathen hin lol hin sa te hen lang nang jong na to khom pi ho jong pengkul society jong phat thein bo han lang Kuki nam pi chon dan khan dan ho hi nam zo se India sung bo se a hi pon gam chom foreign na jong hi han lang foreign lang ge ya Kuki nam pi hin choi sangin ti chu a China ka hin vai la nom ne hin avelin ki pa thu kan se chu chu hin tu ni khuwa golhang sei bem pengkul society a director pa to ena ki holim naw chu he chan chu na ki chai tan tu hin abanin Chipinthei Talkshow abana hi koi chu gas ana panga epithui na ki holim diu ham ti chu thanom ta ena nga ajing ho hitin pan pi jingu te tia chu vela mi pi te ho kan tem na hi ve ka ki pa